Okay, thank you so much. Suur tänu teile. Let me first recognize a couple people. Ma tunnen siit mõned inimesed saalist ära. As Marty said on Friday night, this whole trip was inspired by our good brother Reto Zing. Nagu Mati ütles reede õhtul sissejuhatuses, siis kogu see reis siia on inspireeritud meie venna Reto poolt, kes sellele mõttele tuli. He had the vision of this taking place, and we are so grateful for that. Tal oli nägemus sellest, mis võiks siin toimuda, ja me oleme väga tänulikud sellest. Then we're also so grateful for Marty and Ira, Me oleme väga tänulikud ka Matile ja Iirale, who served on the planning committee kes on organiseerinud kogu seda sõitu and helped us organize our time here, ja on aidanud meie aega siin sisustada. and also helped us organize so that we could also be in 4 other Baltic nations. Ja on aidanud organiseerida seda, et me võiksime veel 4 riiki sõita. And we are very thrilled about that. Me oleme väga-väga põnevil sellest reisist. Thank you also for the wonderful communion message. Suur tänu ka suurepärase armulaua sõnumi eest. I feel like we could just sit down now and not have to worry about the Me sermon, võiksime lihtsalt maha istuda ja olekski teenistus läbi. because he did such a wonderful job. Et sa tegid head tööd. We have been so moved by the church here. Me oleme väga liigutatud sellest kogukonnast siin. Throughout the weekend, I had so many deep and amazing conversations. Ja terve nädala jooksul mul on olnud väga palju sügavaid ja erilisi jutuajamisi. I feel like we threw our hearts at you, Me tunneme, et me andsime oma südamed teile and you have fully given your hearts back to ja te us. olete andnud täielikult oma südamed meile. We also love your city, Meile meeldib ka väga teie linn. had amazing meals. Meil on olnud erilisi söömaaegu siin. You have an amazing history Teil on väga-väga eriline ajalugu that we will carry with us. ja me võtame selle endaga kodumaale kaasa. So thank you. Nii et suur tänu teile. And we will certainly tell your story to other churches around the world. Ja me räägime teie koguduse lugu kindlasti ka teistele kogudustele üle maailma edasi. And you will inspire many. Ja teie eeskuju julgustab paljusid. We went on Facebook Live this week to tell them a little bit about Tallinn. Me oleme teinud Facebooki ülekande ja rääkinud natukene Tallinnast oma kuulajatele. And over 2,000 people have already watched that video. Ja üle 2000 inimese on juba vaadanud seda videot. So we're excited today to talk more about the grace of God, Ja me oleme väga põnevil, et me saame veel rääkida Jumala armust, about the all-sufficiency of God's grace, sellest, mismoodi Jumala arm on meie jaoks piisav. and especially His grace to help us to grow and mend as a community. Ja eriti sellest täna, mismoodi me võime kasvada ja paraneda kui kogukond Jumala armu läbi. Jesus says in this life, you will have struggles. Jeesus ütleb, et selles elus sul saavad olema kannatused. You will have difficult days Sul on rasked päevad. as individuals, but also as a family. See võib puudutada meid individuaalselt, aga ka kogu perekonda. And God wants to help us, and through His grace can help us to heal Ja Jumal läbi oma armu võib aidata meil terveneda personally and as a family. isiklikult ja ka perekonnana. Our lesson today features a very special bird. Meie tänane siis tund esitleb teile ühte väga erilist lindu, Yeah, the common weaver bird. tavaline kudujalind. These birds mainly are in South Africa, Botswana, Nad elavad Lõuna-Aafrikas, Botswanas, but they have a unique gift that God gave them. aga neil on üks väga eriline omadus, mida Jumal on neile andnud. Here you see a weaver bird with a bunch of silk or straw. Te näete seda linnukest, siis, kellel on mingid kõrrekesed noka vahel. Weaver birds know how to weave, to sew. Nad teavad, kuidas kududa. They know how to knit, I guess you'd Ja say. nad on päris head kudujad või siis heegeldajad, ma ei teagi. And so the male bird gathers all little bits of string Nii et and isas lind kogub kogu selle mandi kokku the female's beak is very sharp. ja naise nokk on väga terav. It's like a needle. See on nagu nõel. She takes just the right kind of leaf that will disguise the nest from predators. Ta valib välja just need lehed, mis kaitsevad hästi kiskjate eest siis seda pesa.
And she pokes 100 to 200 holes ja ta paneb nendesse lehtedesse 100–200 augukest in a group of leaves, in several leaves. ja teeb seda mitmete lehtedega. Then she tags the materials the male brought her, Ja siis ta võtab selle materjali, mida see isaslind on toonud, and she sews those leaves into a nest ja ta õmbleb need lehekesed kokku üheks pesaks, by tying little knots. tekitades selliseid väikseid sõlmekesi nendest okstest. I read that the women who knit here use a very special kind of knot. Ma olen uurinud seda, et naised, kes siin Eestis õmblemisega tegelevad, nad ju kasutavad erilisi selliseid sõlme või õmblustehnikaid. If something happened and the nest tears, Ja midagi, kui juhtub ja see pesa läheb siis selle linnul katki, she mends it together. siis ta õmbleb selle uuesti kokku. And when she's finished, you can't even see the nest from the air where predators would come. Ja kui ta on lõpetanud oma töö, siis see on nii hästi varjatud, et sa ei näe isegi seda pesa ja kiskjatele on see nähtamatu. Why did God make a bird with such a unique ability? Miks on Jumal andnud ühele linnule sellise erilise omaduse? Do you remember after Adam and Eve left the garden? Tuletage meelde, kui Aadam ja Eeva lahkusid Eedeni aiast. Suddenly they knew how to sew. Järsku nad teadsid, mismoodi õmmelda. Had they seen the weaver bird? Kas nad olid näinud seda tavalist Did kudujalindu? Adam name it? Kas Aadam oli pannud seda tähele? Because they took big leaves, Nad võtsid siis puulehti, they poked holes into them, panid augud, tegid augud nende sisse and they took shredded materials to make string, ja siis nad võtsid mingisuguseid materjale, tegid sellest nööri and they sewed them together. ja nad õmblesid need asjad kokku. Of course, God saw them and said, I can do better than this. Ja Jumal nägi seda kõike ja ütles, et kuule, et ma võin teid aidata selle asjaga. But today we're going to look at the example of the weaver bird to understand our God, the mender. Aga täna me vaatame seda linnu eeskuju, mismoodi Jumal võib olla meie kokku taasehitaja või meie tervendaja. And the role that grace plays in this mending. Ja seda, millist rolli mängib arm selles kõiges. Here you can see the nest. Ja siin te näete seda pesakest, siis, mis ta on ehitanud hästi kokku. And so we see that God, his plan from the beginning is to knit us together into a grace community. Ja me näeme, et aegade algusest peale Jumala soov on oma inimesed tuua kokku armu kogukonnaks. One of the attributes of God is his oneness. Ja üks Jumala omadus on see, et ta on üks. We see in the very beginning, we see that God created. Me näeme, et alguses Jumal lõi. We see the Spirit hovering over the water. Me näeme seda, mismoodi Jumala vaim hõljus vete kohal. And we read in John that nothing was made without Jesus. Ja me loeme Johannese evangeeliumist, et mitte midagi ei olnud loodud ilma Jeesuseta. And there was oneness. Nii et me between võime the three. öelda, et nad kõik olid üks. When Jesus finished his prayer at the end of his life, Jeesus lõpetas oma palvega elu lõpus he prayed that we would have this oneness as a people of God. ja ta palvetas, et meie oleksime üks kui Jumala rahvas. When God created man and woman to have a marital relationship, Samamoodi on Jumal olnud mehe ja naise, et nad oleksid oma abielu suhtes. he said the two would become one. Ja öeldakse, et nendest kahest saab üks. So God wants his people, his church, and marriages to reflect this attribute he has. Nii et Jumal tahab, et nii meie abielud kui ka meie kogudus väljendaks seda omadust, mis temal on olemas. To glorify him, to make him known through our oneness. Et me võiks anda talle au ja et me võiksime läbi selle ühtsuse teda kiita. We talked this weekend about how when we're baptized, Me rääkisime sel nädalavahetusel sellest, et kui me saame ristitud, we're saved, me saame päästetud, but we're not healed. aga me ei pruugi saada terveks, me For ei ole me- kohe terved. For me, that meant the early sexual abuse I experienced, Minu jaoks tähendas see seda, et seksuaalne väärkohtlemine, mida ma olin lapsena kogenud, and later on, my very brilliant father, ja minu suurepärane isa hiljem in my preteen years, started drinking more and more. sattus alkoholismi küüsi In my teen years, bringing abuse into the family. ja see tõi ka sellist verbaalset ja füüsilist vägivalda meie perekonda. These two events put a rip in my soul. Nii et need kaks sündmust, need tõmbasid haava, tegid haava minu südamesse. So when I was baptized, although I had a magnificent new beginning, Ja kuigi ma sain ristitud ja minu ees seisis üks suurepärane tulevik,
it would take years for me to understand the depth of these wounds. siis võttis aastaid aega, et ma võiksin nende haavade sügavusest üldse aru saada. And at points I've wondered, God, why did you do it this way? Ja mingil hetkel ma mõtlesin, et Jumal, miks sa oled teinud asjad niimoodi? You could have saved us and healed us. Sa oleks võinud ju päästa mind ja samal hetkel mind tervendada. But then I saw his wisdom. Aga siis ma sain aru tema tarkusest. In his wounds, in my wounds are many gifts. Minu nendes armides on palju ande peidus. In your wounds are many gifts. Sinu armides on annid, Wisdom, tarkus, empathy, empaatia, compassion, kaastunne. a path to lead others on to heal. Mingisugune teekond, kus sa võid aidata teisi tervenemisele. Truly, we are the salt of the earth. Nii et tõeliselt meie kristlastena oleme maa sool. And we see this in Jesus as when he appeared to Thomas, Me näeme seda Jeesuses, kui ta ilmus peale oma ülestõusmist oma jüngrile Toomasele. he said, "Look, feel my hands and see the scars. Ta ütles, et vaata minu kätt ja vaata ja katsu neid arme. Put your hand in my side and feel my wounds." Pane oma käsi minu külje sisse ja tunneta seda armi. So while Jesus was resurrected, Et kuigi Jeesus oli üles tõusnud, he was resurrected with scars. ta oli üles tõusnud koos nende armidega. Now, if this picture is confusing you, Kui see pilt ajab sind segadusse, it took me until this morning to figure out what this picture really was. mul võttis aega tänase hommikuni aru saada, et mida see pilt tegelikult tähendab. I thought it was maybe a man's face with a man that needed a shave, Men's face? and like a mouth. Et see on nagu mees, kellel on habe või vuntsid ja kes ei ole seda ajanud väga Maybe ammu. it's clear to you, but it's actually a grove of trees. Võib-olla te saate sellest aru, aga see on tegelikult, need on puud. But it's amazing when you look at the trees, look at the roots and how they intertwine. Hämmastav on vaadata neid puid ja loomulikult mõelda sellele, mismoodi juured on läbi kasvanud teineteisest. It wasn't until recently that scientists discovered that trees actually talk to each other. Ei ole, they talk to each other. They communicate. Puud räägivad teineteisega või ütleme nii, puud kommunikeerivad teineteisega. Their lives are intertwined together. Nende elud on kokku kasvanud. And this is a great example for us as disciples that he creates us as a family who are intertwined together. Ja see on samamoodi märge sellest, et Jumal on loonud meid täpselt samamoodi perekonnaks, kes on läbi kasvanud teineteisest. Sometimes they transfer nourishment to each other. Vahetevahel nad jagavad nii-öelda seda toitu või energiat, mida nad vajavad teineteisega. This is exactly what God wants in his family, is that we transfer our nourishment and our grace one to another. Ja see on see, mida Jumal tahab, et meie teeks teineteisega, et me jagaks seda armu, mida meie saame teineteisega. Like most of you, I'm imagining, Nagu enamus teist kujutab ette, I needed a lot of parenting as a new Christian. ma vajasin väga palju kasvatamist, kui ma olin noor kristlane. I had to learn purity. Ma pidin õppima, mis asi on puhtus. I had to learn what a godly relationship is between a man and a woman. Ma pidin õppima, milline on üks õige jumalakartlik suhe mehe ja naise vahel. I needed to learn how to conduct myself in holiness. Ma pidin õppima, mismoodi elada püha eluviisi. People patiently taught me that. Ja inimesed kannatlikult õpetasid mulle seda. They laid down my life for me, Nad andsid oma elu minu jalge ette, just like others have laid down their lives for you. täpselt nii, nagu paljud on seda teinud sinuga. But yet, a year into my Christianity, Aga mingisugune aeg peale seda, kui ma olin kristlaseks saanud, I was put on a team with a married man in the church ma olin ühes meeskonnas koos ühe mehega kogudusest, to evangelize. et jagada usku koos. And over time, we spent a lot of time together. Ja mingi aja pärast me veetsime palju aega koos. And what I didn't understand Ja see, mida ma ei mõistnud, was that he had a big problem. oli see, et sellel mehel oli üks suur probleem. And he was trying to seduce me, Ja ta püüdis mind võrgutada taking me to fancy lunches, ja viis mind välja erinevatesse restoranidesse lõunat sööma tickling me or kicking my feet under the table. ja kõdistas mind või puudutas minu jalgu tooli all või laua all. I regarded him as a dad. Ja mina pidasin teda justkui isaks oma vanuse mõttes. He looked at me through eyes of greed. Ja ta jättis mulle väga suure armi südamesse. I didn't realize what was going on until one day Ma ei saanud aru selle hetkeni, kuni üks päev
He tried to pull me over on top of him ta tõmbas mind enda poole and asked me to run away with him. ja palus, et ma jookseksin temaga minema või põgeneksin koos temaga. I said no, of course. Loomulikult ma ütlesin ei. I went and told the leaders about him. Ma läksin ja rääkisin koguduse juhtidele sellest mehest. And he told his wife, who was my mentor, Ja see mees ütles oma naisele, see naine oli siis minu mentor, that it was all my fault. et see oli kõik tegelikult minu viga. This was a major wound. See oli üks suur haav minu südames. She disowned me for all time. Ta häbistas mind häbistas mind koguduses, Yet the leaders of the church surrounded me and loved me. kuid koguduse juhid, nad ümbritsesid mind armastuse ja abiga. You see, wounds can come within the church. Te näete, et haavad võivad tulla ka koguduse sees. 6 months after that happened to me, Ja 6 kuud peale seda, kui see juhtus minuga, he was in an affair with another young Christian woman. sattus see mees seksuaalafääri siis ühe teise noore kristlasega Devastating the church. ja see purustas selle koguduse. And I learned that even though he did that to me, Ja ma mõtlesin sellele, et isegi kui ta tegi seda minuga, that did not take away all the gifts that had been lavished on me. It did not take away all the good things that had been given to me and in the church. see ei võta ära, vaatamata, et see toimus minuga, see ei võta ära kõiki neid häid asju, mida ma olen saanud ja kogenud koguduses. And I still needed God's church. Ja ma ikka vajan kogudust ja vajan Jumala kogudust. I still needed them involved in my life. Ja ma vajasin neid, et nad oleks minu elus sees. You go ahead. So there's an even more type of amazing weaver bird. On olemas veel üks hämmastavam lind, They're called the sociable weavers. kelle nimi on siis seltskondlik kuduja. And these birds work together Need on linnud, kes töötavad koos and they build a giant nest. ja nad ehitavad ühe sellise suure ühise pesa. When they're finished, there may be up to 400 families living there. Ja see võib olla selline pesa, kus kuni 400 perekonda linde elab siis koos. And they form sort of a commune, Ja võib öelda, et see on selline kommuun, a church. kogudus. And they help each other with all sorts of tasks. Ja nad aitavad teineteist erinevate ülesannetega. They communally raise their young. Nad kasvatavad koos neid noori linde üles. They watch out for danger for each other. Nad vaatavad, mis ohud on ümberringi ja kaitsevad teineteist. They take turns finding food and nourishment. Nad järjekorras siis otsivad toitu ja vajadusi täidavad. They've been called a desert inn, the weaver birds. A Seda hotel. nimetatakse just kui kõrbe hotelliks seda pesa. Because then they let other types of birds move into their empty spots. Sest see võimaldab ka teistel lindudel, kellel on pesa vaja, kolida sisse siis vabaks jäänud pesaaukudesse või pesadesse. If another bird's nest got destroyed, they were welcome to come be with the weaver birds. Ja kui kellegi linnu pesa siis on purunenud, siis nad võib-olla leiavad endal asenduskodu nii-öelda nende seltskondlike kudujate keskel. And often eagles and hawks would build their nest on top. Ja tihtilugu kotkad ehitavad ja kullid ehitavad oma pesad veel selle suure pesa peale, Giving protection. kaitstes neid linde. Does this remind you of the church? Ja kas see kujutab sul natukene ette kogudust? These nests last forever unless they are put on fire. Need pesad kestavad väga-väga kaua, kuni just nad kogemata ära ei põle. In fact, the sociable weavers is one of the most stable bird groups in the world. One of the most long-lasting, they're not in trouble of extinction. Ja see linnuliik on siis ühed kõige paremini vastupidavad linnud, et nad peavad igasugustele raskustele hästi vastu. What a picture of God's church. Milline imeline võrdluspilt Jumala kogudusega. What a picture of this church. Milline võrdluspilt selle kogudusega. A hotel in the wilderness. Üks hotell keset kõrbed. You've invited other nations and in. Sa kutsud teised rahvused sisse. You've opened the nest wide. Te avate oma pesa teistele. In 1 Peter 4:10, 1. Peetruse 4:10 in the Voice translation, it says, all of this happened so that through
his grace, we would be accepted into God's covenant family and appointed to be his heirs, full of the hope that comes from knowing you have eternal life. What a beautiful thought. Can you read the scripture? 1 Peter 4:10. Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. We see that grace, we talked about being a gift, an Me oleme undeserved rääkinud sellest, et arm on and, see on kingitus. a gift we did not deserve, See on midagi, mida me ei ole ära teeninud. a gift we did not work for. See on kink, mille nimel me ei ole mingisugust tööd teinud. We are a part of this wonderful family. Me oleme osa sellest suurepärasest perest. This is one of the greatest gifts we have. See on üks suurim and, mis meil on. Robin and I have had the privilege of enjoying this gift all over the world. Robin ja mina, me oleme nautinud seda andi üle kogu maailma erinevates kogudustes. You had a beautiful worship today, Teil on täna siin ilus jumalateenistus, but you ought to see the way they worship in Africa. aga te peaks nägema ka seda, mismoodi Aafrika mandril Jumalat teenitakse. And they have a contribution like you can't believe. Neil on selline atmosfäär seal, mida te ei suuda ette kujutada. They come down the aisle in family groups, one family group at a time. Nad tulevad vahel ette siia lavale peregruppide kaupa või kodukoguduste kaupa And the drums are beating, ja trummid mängivad and the people are dancing as they come down the ja aisle. inimesed tantsivad, kui nad ette tulevad. It's amazing. Ja see on hämmastav näha. That's part of your family. See on osa ka teie perekonnast. It is a gift to be a part of God's church worldwide. Ja see on suur and olla osa Jumala kogudusest üle kogu maailma. But it's such a tight-knit community, we can be injured. Aga sellises väga lähedases kogukonnas me saame haiget. It says in 1 Corinthians and in Romans that when one part of the body is wounded, Esimese Korintlaste kiri räägib sellest, et kui üks kehaosa saab haiget, we all feel it. siis me kõik kogeme seda. And this is happening over and over around the world. Ja seda toimub igal pool üle kogu maailma. Christians are being killed every day in Kristlased tapetakse igapäevaselt ja tänagi näiteks Nigeerias. Nigeria. And we should feel that in our hearts as well. Ja me peaks ka seda kogema ja tundma oma südames. This is the story of the Bible. See on piibli lugu tegelikult. God's people got tears in their fabric. Jumala inimesi, neid tõmmatakse laiali ja võib öelda, et need õmblused purunevad või saavad viga. And this theme of mending is all through the Bible. Ja samamoodi see ravim või see, mismoodi saab uuesti kokku meid õmmelda, see on ka pakutud välja piiblis. This was a surprise to me. Ja see on minu jaoks tulnud üllatusena. In Amos 9:11, Aamos 9:11. I'll read it in the voice. On the day I choose, I will rebuild the dilapidating house of David from its ruins, mend the holes in it, rebuild its wreckage, and restore it just the way it used to be. Aamos 9:11. Sel päeval taastama jälle Taaveti langenud koja. Müürin kinni ta praod, koristan ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli muistseil päevil. God is the great hole mender. Jumal on suur müüride kokkuehitaja. It doesn't matter if we're lying on the ground feeling like we're in wreckage. Ja ei tähenda seda, kas me tunneme, et me lamame maas ja me oleme täiesti lagunenud. He can not only restore us Ta ei saa mitte ainult meid taastada to the way we used to be. sellisesse staadiumisse, nagu me olime ennem. We learned this weekend Me oleme sel nädalavahetusel õppinud, that people come out of trauma after they've done the healing work, et inimesed tulevad traumast läbi, kui nad on sellest nii-öelda tervenemise tööst läbi käinud. they much better. Palju paremas seisundis, kui nad olid enne. It's called post-traumatic growth. Selle nimi on posttraumaatiline kasv. They have new wisdom. Neil on uus tarkus. They're ready to be wounded healers. Nad on valmis olevad need, kes on haiget saanud, aga nüüd tervendavad teisi. Jeremiah 3:18 Jeremiia 3:18 ütleb, says, in that day the split between my people will be mended. Judah and Israel will walk together again. neil päevil läheb Juuda sugu Iisraeli soo juurde ja nad tulevad üheskoos Põhjamaalt maale, mille mina olen andnud pärisosaks teie vanemaile. There was a massive rip between the sons of Jacob. Jaakobi poegade vahel toimus üks suur rebenemine.
resulting in the nation of Judah and the nation of Israel. tekkis Iisrael ja tekkis Juuda. They even had wars between each other. Neil isegi olid sõjad, mida nad teineteise vastu läbi viisid. And Jeremiah said, God is going to mend that wound. Aga Jeremiia läbi Jumal ütleb, et Jumal parandab selle haava. There was a massive rip between Jews and Gentiles, Juutide ja paganate vahel võib öelda, et oli suur rebenemine. but in God's church, that rip was mended. Aga Jumala koguduses see rebenemine toodi uuesti kokku. There are massive rips among cultures and nationalities going on today, Tänapäeval on suured rebenemised rahvuste ja riikide vahel, and God is able to mend those wounds as well. kuid Jumal on valmis ka need haavad kokku sõlmima. Like me, you may have suffered some wounds in the church. Võib-olla kui sa oled nagu mina, siis sa oled kannatanud või saanud teatud haavu koguduses. We're all human. Me kõik oleme inimesed, We make mistakes. me teeme vigu, We aren't always as gracious as we want to be. me ei ole alati nii armulised teineteise suhtes, kui me peaksime olema. And in some cases, well-meaning Christians, Christians, leaders, taught us not to be gracious. Ja vahetevahel ka kristlased, kes on heasoovlikud ja heade motiividega, nad ei ole õpetanud meid võib-olla olema armulikud. We need to get people to repent. Me peame kutsuma inimesi meeleparandusele. We need to be very strong with them. Me peame olema tugevad nendega. For me, I've suffered abandonment, trauma, and betrayal within the church. Ma olen koguduses kogenud nii traumat kui ka tunnet, et mind on maha jäetud. I've been put down for being sad or hurt. Mind on hurjutatud Criticized. selle eest või kritiseeritud selle eest, et ma olen kurb või et ma olen masenduses. I've been told I was too insecure Mul on öeldud, et ma olen liiga ebakindel and I just need to stop it. ja ma lihtsalt lõpetama sellise käitumise. But we didn't know then that there was a why that I was insecure. Aga ma ei teadnud sel hetkel, et on olemas mingisugune miks There ma was tunnen ennast ebakindlalt. There was trauma in my Oli bones. mingisugune trauma, mis oli minu sees. Dr. Mario Martinez Doktor Mario Martinez wrote a book called The Mind-Body Code, on kirjutanud raamatu The Mind-Body Code and he looked at every nation ja ta vaatles erinevaid rahvusi. because he wanted to know what are the primal wounds we suffer. Aga ta tahtis aru saada, et mis on siis need peamised haavad või löögid, mida inimesed on saanud. And he found these 3 wounds are common to every culture. Ja ta leidis, et need 3 sellist haava on tuntud igas kultuuris. Think of them as the big 3. Neid võib nimetada 3 suureks. Abandonment, Hüljatus, trauma, trauma, betrayal. reetmine. And these sometimes disguise themselves Ja need vahetevahel need 3 suurt nii-öelda peidavad ennast, because we see symptoms of the problem, sest me näeme probleemi sümptomeid, things on the surface, asju, mis on nii-öelda pinna peal but we don't always look underneath to find what's below. ja me ei vaata sügavamale, mis on asjade all. So if we see an issue with anger or addiction, Kui me näeme mingisugust probleemi vihaga või sõltuvusega, we want them to change those things, me tahame, et need asjad muutuks, but we may not understand that below those lies the root of trauma. aga võib-olla me ei saa aru, et seal all on mingi trauma juur. If we see people who are afraid of being open Kui me näeme inimesi, kes on hirmul ja nad ei taha olla avatud, and they isolate themselves, nad tõmbuvad eemale teistest, this might mean that there's trauma hidden below. see võib tähendada, et nende südames on mingi trauma. If we see people that are freezing, Kui me näeme inimesi, kes jäätuvad või ütleme, nad ei suuda midagi ette võtta või ei suuda otsustada, they're hiding, keeping secrets. või nad siis hoiavad mingeid saladusi ja nad ei räägi neist teistele. Maybe they're fighting and rebelling. Võib-olla nad on vastupanijad või võitlevad mingite asjade vastu. These might be symptoms that indicate that there is trauma. Need võivad olla sümptomid, mis näitavad, et inimese südames on mingi trauma. Even if people are just unable to engage or forgive, Isegi kui inimesed ei suuda andestada või olla lähedased teistega, they feel stuck. nad tunnevad, et nad on kokku jooksnud mingites They're asjades. feeling fear and anxiety. Nad tunnevad hirmu ja ärevust. These are all
possibility is that this is coming from a trauma wound that has siis never on been healed. tõenäoline, et see on mingisugune vana trauma, mis ei ole kunagi lõplikult paranenud. And once the trauma wound has been healed, Ja kui see paraneb, it frees them to actually have healthy siis see relationships. vabastab nad, et omada terveid suhteid. When we lived in DeKalb, Illinois, Me elasime kunagi DeKalbis, Illinois, where Mitch is from, see on koht, kus Mitch on pärit. there was a time where there was a sister who was very closed off, Very close. very, keeping people away. Meil oli grupis üks õde koguduses, kes oli väga suletud või väga kinnine. She would sit in the back of church Ta istus koguduses tavaliselt tagareas with her arms crossed. ja ta käed olid niimoodi risti. And if you looked at her, she looked at you like, you better not mess with me. Ja kui sa vaatasid talle otsa, siis ta vaatas sulle vastu otsa niimoodi, et ära mind puuduta. But by God's grace, I saw a soul that was hurting. Aga Jumala armu läbi ma nägin, et seal on üks inimene, kes on haiget saanud. So every day when I would come into church, I would look for her. Nii et iga kord, kui ma tulin kogudusse, ma püüdsin ta üles leida. I'd put my hand on her shoulder and Ma squeeze her panin oma shoulder. käe talle õlale I'm so glad you're here. ja ütlesin, et mul on hea meel, et sa oled siin. You're important to me. Sa oled mulle tähtis. And over time, we began slowly to become closer. Ja ajapikku me saime lähedasemaks. She was a part of the first Soup and Security group that launched Secure in Heart. Ta oli osa sellest grupist, kes alustas või aitas mul alustada raamatu kirjutamas Secure in Heart. Eventually, we had a going away party for her when she moved. Ja meil oli siis teraapiagrupp ja meil oli lõppude lõpuks selline hüvastijätu pidu, kui ta sellest grupist siis välja läks. And she had something she wanted to share with me. Ja oli midagi, mis ta tahtis minuga jagada. She said, Robin, you saw me when I was alone. Ta ütles, et Robin, sa nägid mind, kui ma olin üksi. You touched me when I was afraid. Sa puudutasid mind, kui ma kartsin. You listened to me and heard my story. Sa kuulasid mind ja kuulsid minu lugu. And because of that, I stand before you healthy Ja seetõttu ma seisan täna siin sinu ees tervena and saved. ja päästetuna. She's made a great impact in the church. Ja ta oli väga suur, tal oli väga suur mõju kogudusele. Her daughters are zealous disciples. Tema tütred on väga innukad kristlased. You see, this grace, it is a wonderful Nii thread. et te näete, et arm on suurepärane kokkusiduja. It's very strong. See on väga tugev It can touch our trauma. ja see võib puudutada meie traumat. For those who were at the seminar over the weekend, Teie, kes olite meie seminaril reedel ja laupäeval, hopefully you remember the definition of grace that we talked about. loodetavasti te mäletate meie armu definitsiooni, millest me seal rääkisime. The definition we used was God's They have to say it in their language. Jah, öelge eesti keeles. Julgemalt. Kinnitav ligiolu, jaa, täpselt. They got it right. Okay, good. At Amen. least some of them. Right. Mõnel on meeles. God's affirming presence. Jumala kinnitav ligiolu. And you can see in the story that Robin just told Ja te näete, et selles loos, mida Robin just rääkis, that she was an instrument of God's affirming presence ta oli lihtsalt instrumendiks Jumala kinnitavast ligiolekust. to a sister who was bound up because of her trauma. Ühele õele, kes oli kinnine tänu sellele traumale, mida ta oma elus oli läbi kogenud või elanud. Think of your own self if you're going through a hard time. Mõtle endale, kui sa käid läbi raskest ajast. Isn't it nice just to have someone to stand beside you and be Kas ei ole present mitte tore, et sinu kõrval on keegi, kes on armuline sinu suhtes, and to tell you, I'll never leave you or forsake you? kes ütleb sulle, et ma ei jäta sind maha ega lahku sinust? How powerful is that example of grace Kui vägev armu näide see on that we all need? ja me kõik vajame seda. And so we'll talk finally about grace for the trauma of a community. Ja lõpuks me räägime siis armust, mis katab kinni kogukondliku trauma. So in 2 Corinthians 2:7, 2 Korintaste 2:7, the example is if someone has been deep in sin, seal on näide sellest inimesest, kes on olnud sügavas patus. and Paul is encouraging the church how to deal with someone. Ja Paulus nüüd räägib kogudusele, mismoodi käituda kellegiga sellisega. See the second one or first? So it says, and so instead of continuing to ostracize him or cut him off, Ja ta ütleb, et nii, et te nüüd peate talle pigem andestama ja te julgustama, et suur kurvastus teda ära ei neelaks. offer the grace of forgiveness and the comfort
of your acceptance. Already I covered know that. this is the voice again. So otherwise, if he finds no welcome back to the community, kui inimene ei tunne, et ta on oodatud kogukonnas, I'm afraid he will be overwhelmed and lose all hope. siis ta on väsinud ja kaotab kogu lootuse. When we greet and welcome one another into our community, Ja me kutsume teineteist oma kogukonda it gives each other hope. ja anname teineteisele lootust. It brings healing. See toob tervenemise. They feel the very arms and voice of God. Ja kui me seda teeme, siis inimesed kuulevad Jumala käsi ja tema armu. In my coaching, I use something called Emmanuel therapy. Oma coachingu praktikas ma kasutan midagi sellist, mille nimi on Immanueli teraapia. It was developed for countries who had gone through horrible war and persecution. See meetod oli välja töötatud riikide jaoks, kes olid läbi käinud kohutavatest tagakiusamistest või sõdadest. And I know many of you have suffered. Ja ma tean, et paljud teist on kannatanud. So if someone witnessed a sexual crime against their mother, Keegi on näiteks kui keegi oli näinud seksuaalkuritegu, mida sooritati tema ema suhtes. I talked to a young woman from Rwanda Ma olen rääkinud ühe noore naisterahvaga Rwandast, who witnessed her mother being beheaded. kes nägi pealt, kuidas tema emal löödi pea maha. They're terrible crimes within war. On kohutavad kuriteod, mis toimuvad sõjas. So a psychologist was like, how do we help these people? Ja psühholoogid, nad ei teadnud, mismoodi neid inimesi aidata. And so what he found was if he would bring Jesus into their therapy, Ja siis üks psühholoog leidis, et kui nad toovad Jeesuse sellesse teraapiaprotsessi sisse, if he could get them to remember a time that they experienced the presence of Jesus. et kui inimesed võiks ainult meenutada seda hetke, kui nad kogesid Jeesuse ligiolekut. And then before he did any work with them, Ja enne seda, kui ta hakkas nendega tööd tegema, he wanted them to be able to say, Jesus is right here beside me right now. ta tahtis, et nad suudaksid öelda, et Jeesus on praegu selles protsessis meie kõrval siinsamas. And what they found Ja mida nad leidsid, was by having Jesus there, oli see, et läbi selle, et inimesed mõistsid, et Jeesus on kohal, the healing speeded up. siis see tervenemise protsess oli palju kiirem. We need our great physician. Me vajame suurt tervendajat enda kõrvale. You see, we only have so much capacity to heal. Meil on ainult teatud piirid, kuidas me suudame ise terveneda. The wavy line shows our memories of trauma. See joon seal, mis seal on sellel skaalal, siis näitab meie mäluvõimet traumat meenutada. Sometimes the trauma is above our ability to bear. Ja vahetevahel see trauma suurus ületab kõiksugused piirid, mida me suudame kannatada. So we learn how to let Jesus take the burden. Nii et me peame õppima laskma Jeesusel kanda enda koormat. We borrow from him. Me laename temalt. And then we can heal the memories that are very intense. Ja siis me võime oma mälestustes saada tervenemist. Because we know that Jesus was full of grace. Me teame, et Jeesus oli täis armu And he's able to bring grace into those situations. ja ta on võimeline tooma armu nendesse olukordadesse. And they found that to counteract those wounds, Ja nad said aru sellest, et selleks, et balansseerida neid haiget saamisi, Dr. Martinez found the balance to help the healing. leidis doktor Martinez siis sellise balansseerimise võimaluse. Where there had been betrayal, Kui on olnud mingisugune reetmine, he had to remind people to have the memories come back of times that they had people be loyal to them. siis ta palus inimestel meenutada neid hetki, kui inimesed olid lojaalsed nende suhtes. So loyalty counteracted betrayal. Nii et lojaalsus siis tasakaalustas seda reetmist. So when there had been abandonment, Kui oli hülgamine toimunud kellegi elus, he suggested people to remember those who had been committed to them. ta soovitas inimestel meenutada neid hetki, kus keegi oli väga-väga tugevalt nende kõrval. Someone may have been an abandoning person, Keegi võib-olla oli tõepoolest, kes neid hülgas, but when you have a community, that kuid kui doesn't sul on mean kogukond ümber, the whole community did not see ei tähenda abandon. seda, et kogu kogukond on sind So hüljanud. remember those who were faithful Meenuta neid, kes on ustavad, and were committed to you. kes on sulle pühendunud. And whether there's been shame, Ja kui kuskil suhetes on olnud häbistamine, he suggested that honor will
offset the shame. siis ta leidis seda, et austus on see, mis seda häbi balansseerib. You remember all the times people honored you. Et ta kutsus üles inimesi meelde tuletama kõiki neid hetki, kus sind on austatud. So by using the power of loyalty, honor, Nii and et commitment, kasutades siis lojaalsust, austamist ja kõrval olemist. don't these words kind of sound like God's affirming presence? Kas need sõnad mitte ei kõla sulle nagu Jumala kinnitav ligiolu? Don't they sound a lot like grace? Kas see ei ole nagu arm? So Dr. Martinez, in his practice, Nii et doktor Martines oma praktikas had discovered what had been in the Bible all along, leiutas midagi, mida piibel oli õpetanud ammu-ammu. that the grace of God can be the most powerful force. Et Jumala arm võib olla üks vägevaim jõud. You see, the brain needs a balance. Aju vajab balanssi. The brain has recorded all your trauma. Aju on salvestanud kõik sinu traumad. And if you run away from it, your kui sa body selle- will take it on. Ja kui sa sellest eemale jooksed, siis sinu keha siiski tuletab seda meelde. So we want to give the brain the full story. Nii et me tahame oma ajule anda täieliku pildi asjadest. A simple way to do this Ja väga lihtne meetod, mismoodi seda teha, is to take a piece of paper, on see, et sa võtad paberitüki or 3 pieces of paper, või näiteks 3 paberitükki and write those 3 words on the top of each page. ja kirjutad 3 sõna iga paberitüki peale. Betrayal on one page, Reetmine ühele paberile, abandonment on the second page, hülgamine teisele, shame on the third häbi page. 3. Pray for Jesus to join you, Ja siis sa palvetad, et Jeesus oleks sinuga. and write down every instance you felt those things. Ja siis sa kirjutad üles kõik need hetked, kui sa oled tundnud sellist tunnet. This can be scary. See võib olla hirmutav. And then you look and see which one you have the most things written about. Ja siis sa vaatad, millisest asjast sa oled kõige rohkem kirjutanud või millisest teemast. Mine was betrayal. Minu teema oli reetmine. So I took another piece of paper. Nii et ma võtsin teise paberi. In fact, I needed many pieces of paper. Mul oli vaja tegelikult palju And I paberitükke. started writing all the times I've been shown loyalty. Ja siis ma kirjutasin üles kõik korrad, kui mul tuli meelde, kus minu suhtes on lojaalsust üles näidatud. Times people fed me, Need korrad, kui inimesed toitsid mind, opened their home to me, kui nad avasid oma kodu minule, shared with me, kui nad jagasid midagi minuga, forgave me, kui nad andestasid mulle, called me, kui nad toetasid mind, tried to help me. kui nad püüdsid mind aidata. I filled pages with Ja ma that. täitsin lehekülgi nende lugudega. And so my brain now understood, Ja siis minu aju sai aru and my soul was able to run free ja minu hing oli vaba and accept the grace of God. ja selleks, et võtta vastu Jumala armu. This is from Psalm 44. See tuleb Psalmist 44. Okay. So you have to convert this as we go, probably. I can translate it. How loyalty heals. All this has come upon us, yet we have not forgotten you, or been false to your covenant. Our hearts have not gone astray, though you cast us crushed to where the sea monster is, and covered us with the deepest darkness. See on siis ümberjutustus tegelikult Psalmist 44, see ei ole täpne ei tsiteering ega tõlge. Kõik see on tulnud meie peale, ometi me ei ole sind unustanud. Me ei ole jätnud maha sinu lepingut. Meie südamed ei ole eemaldunud. Kuigi sa oled meid visanud maha ja meid purustanud, pannud meid sinna, kus on merekoletised ja oled meid taitnud pimedusega. This proves another theory of Dr. Martinez, who is not a Christian psychologist, See lugu tõestab seda, mida doktor Martines, kes ei olnud kristlane, leidis. because he says there's one more step. Sest ta ütles, et on veel üks samm. You become the thing that's the balance to your wounds. You become, let me explain. So if your wound is betrayal, Kui sinu haav on näiteks reetmine, mulle ei tule see sõna meelde üldse, reetmine, I forget betrayal all the time, then you live in loyalty. siis sa elad lojaalsuses. If your wound is shame, Kui sinu haav on häbi, then you become a person that honors other people. sest sinust saab inimene, kes austab teisi inimesi. Yeah. And if your wound is abandonment, Ja kui sinu haav on hüljatus,
then you let your life be characterized by commitment. siis olgu sinu elu selline, mida iseloomustab pühendumus I teistele. even went back to when I was a child and bad things were happening in our family. Ja ma läksin tagasi oma mälestustes sellesse aega, kui kõik need asjad toimisid meie perekonnas, millest ma varem rääkisin. And I saw many ways loyalty was already existent in me. Ja ma nägin paljusid hetki, kus see lojaalsus oli tõesti minu sees olemas. And David here celebrated his loyalty. Ja Taavet sellest psalmist ta kiidab või kiitleb lojaalsusest. We have been through the deepest darkness, Me oleme läinud läbi hulludest aegadest, but we have not forgotten aga you. me ei ole Jumal sind unustanud. So we are stewards then of this grace that we understand. Now we are God's representation. We are God's instruments to show and bring grace to others. Nüüd oleme meie siis need instrumendid, et tuua Jumala armu teiste inimesteni. 1 Peter 4:10, use whatever gift you've received for the good of one another, so that you can show yourselves to be good stewards of God's grace in all its varieties. 1. Peetruse 4:10. Teenige igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Hopefully you've gained some understanding of God's grace over this weekend. Loodetavasti te olete kasvanud oma arusaamises Jumala armust selle nädalavahetuse jooksul. If you missed any of the sessions, they've been recorded and are available. Kui te ei olnud reedel või laupäev kohal, need on salvestatud ja üleval meie koguduse YouTube'i kanalil. And now that you've received this gift of God's grace, Ja kui me oleme saanud osa Jumala armust, it will be strengthened in your heart if you can now give it away. siis sinu süda saab tugevaks, kui sa annad selle välja. You can give away protection to others. Sa võid kaitsta teisi. You can help one another raise your children. Sa võid aidata teineteisel kasvatada lapsi koguduses. You can stay in touch with people, make So that we- phone call. Sa võid olla teistega ühenduses, teha see telefonikõne. You can offer stability to those who may be wobbling. Sa võid pakkuda stabiilsust neile, kes kõiguvad. And I know you're good at nourishment. Ja me teame, et te olete väga head selles, mismoodi toita. You had the best refreshments I've ever seen, Koguduse seminaril olid paremad snäkid, mis ma olen which kuskil näinud. means a very lot to me. Ja see tähendab väga palju mulle. I think we can confidently say that our community is wonderfully made. Ma arvan, et me võime julgelt öelda, et see kogudus on suurepäraselt loodud. Thank you so much. We've enjoyed every minute with you guys. Suur tänu, me oleme nautinud igat hetke teiega koos. Aitäh!